Om Swastiastu. Pengibagia aturan titiang majeng ringgiang widiwase Rianto majanten wantah sangkaning peswecanide mawinan titiang asapni ketaler idedani sareng sami preside nyarengin pemargin wimbakarang wacan lontar sejroning bulan basa Bali Provinsi Bali Keping Kutus warsa kalih tali 6 sani kelaksanayang rahinane mangken sanis cara tanggal 1 Februari warsa kalih tali 6 megenah iriki ring kalangan angsoka Taman Budaya Provinsi Bali. Inggih menawi para pemilat miwah angga panureksa pada sayaga wimbakarang wacan lontar rahinane mangken jagi kekawitin. Titiang sani mangken kelantorang anto pemilat sani memulihang nomor undi 5. Menawi sampun sayaga inggih durusan. Om Swastiastu. Ada tonya si jenya nyasat di kamar anak len sang cah nyak nguguh detan pabuk tikan tentrang bangsa ni penting alih gukti mang makjang masang jataban keririhan kepratnyanan namihane kadibapene malih bukti ban saking dawasamlah at mengalih bukti ban saking ngadep
mami samlah noni sakyusam sastro parigan nyane nanging mak jang ento usi hado si gane ane ranayang bukti neko mina titiang taler dan siose dan sio saking usahane mak ngatya doer siki matadi kale magaji telu madagang pak manayo wenten kecap sastrawa ringge rige yan sauruhing mauning jetasat no muah pamak lung pano dan memilihin dewasa ngaran pesmo aman tunggal sahino lawan wingi tunggal tanggal muang panglong tanggal re lawan se sampunan ka pemakas
usap sastra nih. Inggih mangkin sane encen pasangguk wani bape samya sampun saru kamu dadi adat tur miaken bapeni ane senatan agak igamo ane sen mam dado Om Santi 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 Om